Onjoria aya a bodaboda kuma itura ria Kiang'ombe mwena wa Kitengela marokire kweheria kihofa gia tiri kiria kiraititwo barabara-ini ino niguo kuhinga mihango yao ya ukui gukirikana barabara ino iri mugunda-ini wa mundu kiumbe. Barabara ino ya uraihu wa kilomita 3 ihuthikaga ni makiria ya atwarithia 60 a bodaboda oro undu umwe na magana ma aruti wira a EPZ. Hii njia yetu tumepita miaka yote hapa, miaka 12 njia ikipita. Leo tumepata imefungwa na wachache pale wanasema kama hao ndio wanaoni njia. Tukajaribu kusuluhisha wakatufukuza na maskari. Tena leo tumeamuka tukakuja na MCA akakuja hapa. Wakubwa wa estate na chairman wao ndio wanaifunga. Kuhigwo kwayo kuraraihitie thabari ya aikaria ya aria marathiururukaga kilomita 7 undu uria uracungiriirie kuongerereka kwa garama ya marehi ma bodaboda. Kuanzia kitambo tumekuwa tukitumia njia. Tunabebanga wamama na kila mtu wenye wanaenda EPZ kufanya kazi. Sasa inabidi wanazunguka na njia nyingine iko hapa nyuma kwa reli huku kote mpaka wanafika kwa manyumba. Tunapotumia the normal route yenye tumefungiwa juzi, the price normally inakuanga ni 50 bob, na tukitumia the other way yenye tumekuwa tukitumia long railway tunatumianga ni saa 100. Ni mamenereirie wiyedi wa itanga iria cirerekana kwigwatira barabara ino ya muingi. Kwa saile maisha unapitia tutakubali wale wachache ambayo wanatusumbua na sisi tuumie kuhusu kutumia ubinafsi wao kutunyanyasa sisi sababu hawataki tusuluhishe sababu sisi ni wanyonge. MCA wa gicigo giki ni amenereirie kuhingwo gwa barabara ino oro riri honge cia ugitiri ciingiriire ndeto ino gutigirira mihango ya o muthenya ni yacokereria. Handu-ini ha Kameme TV njitagwo Ngina wa Wadurwa.